Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selatu selam ser Peygamber aleyhissalatu vesselam ve selatu selam ser şefaatçi tamamı Müslümana be. Selatu selam ser doktora be. Selatu selam ser en halkı insana Muhammed aleyhissalatu vesselam. Sahabiye Resulullah aleyhissalatu vesselam juan sahabiye hadis Resulullah rivayet kirine pir rivayet kirine yekşi Hazreti Ebu Hureyre biye. Hazreti Ebu Hureyre radiyallahu anhu evan Mekke hicret kirin çüne Medine evan genci bekar genç yaşta sahipsiz iman Xuda peygamberi Xuda hanibun küçüğüne Medine da civarı wan tünebu Resulullah aleyhissalatu vesselam kileka ravze-i mutahhere kileka camiya xwe girtu jwan ra cî çêkiribû. Çatik fena çatî şeklî çêkiribû, dîwarê wî tunebû, banê wî hebûn. Ewan gencana dora da radbirûn. İlk mekteba dînî İslamê ji wan re ehlê sifet gotin. İlk mekteba dînî İslamê Resulullah eğitima din dida wan genca Kur'an wan dida ezberkirinê, ders dida wana. İlk öğretmeni dini İslamê Muhammed aleyhissalatu vesselam ders dida wan insanana. Rûkê Ebu Hureyre radiyallahu anhu tibi ez pir birçî bûm, hevalê min jî fena min birçî bûn. Nimêj zemanê nimêjê piştî nimêjê ku cemaetê bela biya ayetek da destê xwe ez derketme ser riya ku sahabî têya derketin çûne malê xwe. Min got ez ê vê ayeta hanê sahabiya sual bikim, belkî sahabî halê min fehm dikin ku ez birçîme bidibin mala xwe tiştekî didin em. Sahabî derketin Hazreti Ömer deke radiyallahu anhu. Hazreti Ebu Hureyre çû pêşî Hazreti Ömer ayet jê sual kir. Hazreti Ömer manayatê jê ra got. Hazreti Ömer fehm kir ku dawe ne Ebu Hureyre zaten manayatê dizane. Dawe ne manayetê, dawe Ebu Hureyre birçîye ama Hazreti Ömer mala wî da tiştek tune Hazreti Ebu Hureyre nebire mala xwe. Bey wî ra Hazreti Osman derket. Hazreti Ebu Bekir deke radiyallahu teala anhu. Tek tek Ebu Hureyre ji wan sual kir manayetê. Teva zanibûn Ebu Hureyre birçî ama malê wan da tiştek tunebû. En son Resulullah aleyhissalatu vesselam derket. Peygamber aleyhissalatu vesselam vati Ebu Hureyre di Resulullah aleyhissalatu vesselam durma Ebu Hureyre zanibû birçîya Resulullah aleyhissalatu vesselam. Goya Ebu Hureyre min teqîb ke werem her malê. Çûn Peygamber aleyhissalatu vesselam çûkete mala xwe Hazreti Ebu Hureyre derva ma Resulullah aleyhissalatu vesselam ji Hazreti Ayşe sual kir. Ya Ayşe tiştekî xarinê mal da heye. Hazreti Ayşe radiyallahu anha ya Resulallah eva qaba şîr filan kesê ji Peygamberî Xuda re hanîbû. Xarin eva heye mal. Peygamber aleyhissalatu vesselam qaba şîr da destê xwe derket. Ya Eba Hureyre guhere gazî hevalê xwe bike. Ew jî fenanî te birçîne. Ashab-ı Suffe ara şêst û heftê hebîda hebûn. Ebu Hureyre çû gazî hevalê xwe bike. Rê da dibe ez dişimiş bûm min got ewa şîra ancak têra min Resulê Xuda dikir. Ama Resulullah aleyhissalatu vesselam wetê eşandime hikmetek tê de heye. Çünkü Peygamberê Xuda di herbekî da eskerekî giran hebû, ava wana xilas bû. Av nema hatin cem Resulullah gotin ya Resulallah av xilas bê heywanê me tîda çi helaketê em tîda çin helaketê. Peygamber aleyhissalatu vesselam got hera mêze bikin qe av di barê we da tune. Çûn hanîn hebe av hebû. Peygamber aleyhissalatu vesselam ew ava xiste hundirê qabekî fena pêşokî. Peygamber aleyhissalatu vesselam
bir desti xurası xısı dua kir. Beş peçiye Resulullah her peçike Resulullah bu musluğa ki avakmışkir. Ev temamı eskera herkesi hat qabaq atıcı bir avkarın bedezmiş girtin av birinden hayvanı xwe desti Peygamber aleyhissalatu vesselam beş binciye Resulullah bu ne beş hem musluğa. Ebu Hureyre çu gazi kir. Bu Peygamber aleyhissalatu vesselam gazi vet ki ev ashab-ı suffetev hatin berdere Resulullah ketin sırayı. Resulullah aleyhissalatu vesselam tek tek gazi o antkırdı kete hündür. Ya Ebu Hureyre de gov şir bide bir abha qabeki da bu şir. Tek qabeki da bu. Bardak tu ne bu teksa bardağı bedayı. Fena insan inha bardağı ki av yek dide yeki dibe bardağı bir şurada yeki ez avriya nakhun. Evi bardağı bir şur hal hale avriya Müslümana şifaj Müslümana ra. Qabeki çıkastı da gevçi per bin bereket av yakas para Resulullah aleyhissalatu vesselam gutti. Yek insan inha kes gevçi kesi nabe. Sahabi Peygamber aleyhissalatu vesselam cari hebye Peygamberi Xuda ji dahi navda de heba ve tek gevçi ki bana khariye. De heba tek qabeki de af khariye. Evaj tek qabeki Peygamber aleyhissalatu vesselam sırayla de ehli süfey yek duha ev duha tir duha derdi keve idü dati. Hazreti Ebu Hureyre de ev hevalim tefat kharın tir kharın. Beyvirad be dam guya Ebu Hureyre tobkha de bim khar. Guya Resulallah tamam de be cara duda dam gubkha. Mukhar goya Resulallah tamam de be cara sizya dam. Musa üst üste dam hatta Musa tir khar dam ne karu khar. De bim goya Resulallah mı tir khar. Beyvira Peygamber aleyhissalatu vesselam de be hilda khar. Mezhebkin terbiye dini İslam'ı mezhebkin. Peygamber aleyhissalatu vesselam evi kabe dede çil binci sahabi tek kabe ki dokun beyvira Peygamber aleyhissalatu vesselam dokun. Peygamber aleyhissalatu vesselam nabij avriya ve nakhun. Nabi ezi peşiya ve bkhun. Tek kabe ki da şir heye sahabi sırayla Peygamber de tev dokun en son Peygamber aleyhissalatu vesselam dokun. Vati duha Peygamber aleyhissalatu vesselam kabir deriz diye Hazreti Ayşe'ydi ki Hazreti Ebu Hureyre radiyallahu anhu dibe müzekir kabir da ev şiiri evvel çıkası da bu avka şiiri satı da bu. Çünkü Peygamberi ahir zamanı serde dua kir bu. Ev kılas nedir bu? Çat peş bir hat peçi bir de her peçi ki bu muslağa ki eskere ki giran tamamı eskera hem afkarın hem dezmiş girtin hem avdana hayvanı xwe xelas nebu Peygamber aleyhissalatu vesselam yek qabeki da şest hafte habs sahabiya şiir dedi ev şiiri ve xelas nabe tek qabeki da şiir dukun en son Peygamber duku aleyhissalatu vesselam terbiye dini İslam'ı evhaye insanın ha pari kibir nefs heye peri nefs kibir heyes insanlara yek gut gevçi yeki hilde nas gevçi te da nakhun yek bardağı ki av duha evi birjin sen edne karam avriya bkhun hal hale peygamberi Xuda avriya sahabiya avriya peygamber aleyhissalatu vesselam khariye mezheb ki nevi qaba şirda şes hafte hab sahabi qaba şirda şir kharine en son peygamber aleyhissalatu vesselam khariye Peygamber aleyhissalatu vesselam avriya teva khariye evi gururi, evi nefsahani em perişan kirine. Xuda Kur'an'ı da gutiye nefs emri ve dike bir nebaşi emri ve nerindiye dike. Bey nefsi neçin ne bir heysiri nefsi. Nefs sürekli şeytan dikaze. Nefs sürekli kötülük nebaşi dikaze. Em Müslümanın haci riya nefsi derna keve.
nefs çi istek gen pey nefsedici. Xuda Azze ve Celle mecru nefs û şeytanê bide muhafizekirinê, Xuda kibrê nexe nesîbê kesî. Peygamber aleyhissalatu vesselam gotiye, ilk kibir bê emriya Xwedê şeytan kiriye, şeytan kibir kiriye bê emriya Xwedê kiriye. Gunekî wisa mezin e, qasî misqalê zerrê Peygamber aleyhissalatu vesselam gotiye, İnsanekî kibir pê re hebe naçe cennetê, estaizu billah. Xuda Azze ve Celle me nexe hêsîrê nefsê, hêsîrê şeytan. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatihate ma'as selavat. Ji kerema xwe re kanala Şakirê Kopê ser YouTubeê behecî bînin, bişopînin, ji bîr nekin, abone bin.